penjelasan solat sunat rawatib, solat sunat Aidil Fitri, dan solat sunat Aidil Adha. Solat sunat qabliyah. Solat sunat qabliyah dikerjakan selepas azan, iaitu apabila masuknya waktu solat fardu dan dilakukan sebelum iqamah. Lafaz niat qabliyah subuh: usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat qabliyah zuhur: usalli sunnatas zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat qabliyah asar: usalli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat qabliyah maghrib: usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat qabliyah isya: usalli sunnatal isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat ba'diyah. Salat sunat ba'diyah pula dilakukan setelah kita selesai mengerjakan salat fardu. Lafaz niat ba'diyah zuhur: usalli sunnataz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat ba'diyah maghrib: usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Lafaz niat ba'diyah isya: usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Salat sunat Aidil Fitri. Waktu untuk melaksanakan salat sunat Aidil Fitri adalah pada hari pertama bulan Syawal, apabila matahari telah terbit sekitar 30 minit selepas waktu syuruk. Salat hari raya Aidil Fitri 2 rakaat, hukumnya sunat. Segala rukun dan syarat serta sunatnya sama seperti salat fardu, kecuali perkara sunat yang ditambahkan, iaitu bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua, disertakan dengan bertasbih di antara tiap-tiap takbir. Lafaz tasbih yang dibacakan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz niat salat sunat Aidil Fitri: usalli sunnata li'aidil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Salat sunat Aidil Adha. Salat sunat Aidil Adha dikerjakan pada 10 Zulhijjah. Waktu mengerjakannya ialah antara ketika mula terbit matahari sekadar segalah hingga tergelincirnya matahari. Salat Aidil Adha sunat disegerakan bagi memberi keluasan waktu untuk ibadah korban. Salat hari raya Aidil Adha 2 rakaat, hukumnya sunat. Segala rukun dan syarat serta sunatnya sama seperti salat fardu, kecuali perkara sunat yang ditambahkan, iaitu bertakbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua, disertakan dengan bertasbih di antara tiap-tiap takbir. Lafaz tasbih yang dibacakan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz niat salat sunat Aidil Adha: usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.